fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abusiafo ene adofo mema obibia akwaba ede eba too much GH so kana wahala dwumede ena ebre asosamosonfo munuaba ekwesikapa ena nso mede ebebe so mahwefo ene etiefo ema wonsoso a wo fie wutimide wadwentwa wo fa ensemi ho ebebe to eye edwa na abusiamunim se eba omanga na mu a eye asofo ebinom chese wo mu post ankasa esore eye abato afe eho ena obia ekire eye de nyanko pon eka ede eche no eho no obi a chese wonom ena chese ne nkomhye eye den ebem wono ena chese wo kan eye de ACPAC eye eta na ye hwe ye ankasa ye mayi emukrampo na so fododo na election ye yi chese enkomhye obi a ede aba no esewani ensese ye kan ede chowe eka e na we kan bi we kan si na we kan di chese obi a ene eye ne party a chese nyankopon ede eye den adom no wo hu ne se wono ena wo berenim na ebusia eye US abochimemu wo mo so ede wo mabato ahhehye eye eso achese wo mo so epem eye dikanfo a wo bebu eye wo man no ede ama wo mo na se de abato no elko no akwakwa ye se eye opposition a wo ho no as wo ye afa eye akonya no ede so mekire eye Democratic challenger eye Joe Biden wono as wono na efa eye akonya no ne kase na nkasa ede so enti no ase wiase anase bebi aye wu obi si enti Trump be free so be so na say we dey ya Canada say we be free so no ho enkron ba nanso so abusia ene dey angel ba kopa wa be piemo mo man Ghana mu achese wo no de wo kasa eye finance and say nyankopon ena wo free ne nchen eba wo de nsem bi ababa betu edwa wo kire mu a nyankopon ayi ade a kire no efa US wo mo election a ekoso no eho na ema wo bia akoma entu ema wo bia ensuro na wo mo dia ho no mo to eye mrede say eye Joe Biden wo no ena ebefa akonya no wo mo omumpom baby enter because nyankopon ne kasa ye Donald Trump was sign efa na konya kese no ede eye den atena esu na ebusuafo mo be kaya ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa edi webetu edwa ese yem papa Donald Trump wono ene befa akonya no de hu ya akwansin se wotwa ne ho esa eba ye se Debi kwakwa ye se enam se Donald Trump amane afri nyame akwan ho kakra ni ntine amanya nkopon agesafo no ede afri wono ne nsem a chese wode ama ne doni ni edi akansie no an opposition no wono ena chese nyankopon ede nsafo no ede amano esanse Donald Trump ne noma bi ene ne niye bi a oye no enso erade den ani enti waka sa ne se de na abato yi ekwide na chese obi ase ase yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa ne nkomhye abamu ne nkomhye eno anu no we de dito ene na chese Ghana hanom de waka se ne yema mpanyi na nadodan kwa kufado ebewe no na chese ebetimi abam na no ena chese yem papa Bishop dan Obinim so de ne de ebebo mu ye binum si da bi o na se de na ekoso enyankopon kasa mienu ana okasa miensa miensa na sei na Bishop dan Obinim wode ne nsem no etu edwa ewo ni OBTV so o say I was praying about the results of the US election and God revealed to me that he has already chosen Donald Trump. We any the odi etu jano we no say to so ebi mo ka say it will look like Donald Trump is losing, but God will turn the results in favor of Donald Trump. When all hope is lost, it is there that God proved himself mighty. Na chese nyoma ekoso no mpaibo na no wo body afa abato US abato no no nyankopon yi che ne se Debi mempo Donald Trump say de binom eka no enyeme na meka kira wo mo de biara eda na emom Donald de still many eda so ewo no ho achese na koma eda so ewo menchen na se de nkrofo ehu abato no ACF no wonim se nyame me de me chese ewiemu entimi
enye mesakra na de biara eda na ye mo mo ndwen se de wo mo edwen na ebekọ awiye no medane eye epono no meto eye Donald Trump epono ewo wo mo atamfo eye den anim se de bi yo mbehu ne se minyame mensoso no meso ena mekron sei ena chese ye papa eye Bishop dan Obinim de ensem no etu edwa enti abusuafo wo hwe sei ye papa Reverend Sugowusu Bempa ne ensem o de betu dwa na sei eye Bishop dan Obinim enso aba abonten a wo de ema ye Ghana for ye hunu se Nyankopon ne nakasa ama wo hunu se enya de se waje eye nkunimdie franka no de afiri Donald Trump nsem de ama eye Joe Biden ni na eden ena ekoso sei de Nyankopon ben ena ye ntie no na ebe de ye hunu se we Nyankopon no wo firi ha anase we Nyankopon no wo mfiri ha anase se kura ebe ya asofo ene edifo ne nkomhyefo munya eye nkomhye ne de ebe keka ho enyina na ye yan fo ye ni hwe na de ebe kwa akosie ne ye ngina so ne nkase a we de Nyankopon ena epe anase dan da yenti eye wo mo nsem mo ede atu dwa no se ne ebe ya dan ne da ye behunu sem nyame ena eye de ekasa ne yakoma ambo hu ne ye hunu se decision aye take no eye good anase eye bad abusuam se de ensem no we de menkwa mentimi enkura wo entimeto ede mamo sa wonso betimi de wadwenche aba ede afon se hwan ena ye ngindi ana ye ntwen se abato no wo beto awie na wo be declare eye win ano ne ye hunu se we ene nyame nam ne so ekasa ye anase enye we ene nyame enam ne so ekasa ye fo wadwenche ebrafa ensem yi ehun ewo too much gh comment section so obetimi follow ye ewo ye IG page @too_much_gh Twitter page so sa too much gh _ Facebook too much gh midin e de ekresi kapadasene ye besane hia makram